So mga igsoon, ang atong unang pagbasa naghisgot nga matud pang San Pablo, ang Ginoo ray maghukom nako. Nya kay ang Ginoo may maghukom nako, di sad ko maghukom nako, di sad ko maghukom ni bisan kinsa. Nya kitang tanan giawhag ni San Pablo nga dili mo hukom ni bisan kinsa. Dili ba mo hilig nga manghukom? Pananglitan ang pari, madugay og sugod sa misa, wa mo manghukom sa pari. Murag na adayon no. Kanang pari nga magsigig baligyag slat, wa mo manghukom ana nga unsa sa inyong hukom. Matud pa ni San Pablo, ang gisiguro hinuon niya nga ang iyang kasing-kasing matarong, nga limpyo tinaw ang iyang kasing-kasing. Muna sa ato manggudiring tubag sa Salmo, nag-ingon manggutag, ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. So maluwas kita basta ang atong kasing-kasing limpyo. Gilingi ay mong tupad na kumusta maron imong kasing-kasing limpyo. Unsaon man pagkalimpyo sa atong kasing-kasing. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang bag-ong bino isulod sad sa bag-o nga sudlanan. Ang daan nga biste ayaw tapaki og bag-o. Pasabot i-match nato ang atong kasing-kasing sa kasing-kasing sa Ginoo. Kay wa may laing mulimpyo sa atong kasing-kasing, ang Ginoo raman. So matud pa ni Kristo sa laing bahin sa ebanghelyo, imitate me, for I am gentle and humble of heart. Naghisgot siya, sunda ang akong kasing-kasing, kay mapaubsanon o malumo. Yan, saan man na paghimo nato, balik na sa tatong giingon, ayaw pang hukom. Basta di kita manghukom sa tong isig katao, ang resulta, dili kita makasala. Basta di ta manghukom. Dili na to sila pakasadon ba? Nga ikaduha, kung sa may buhaton, kinahanglan nga magsigitag sunod sa pulong sa Ginoo. Wa tay laing higugmaon ang pulong sa Ginoo. Kay kani manggong pulong sa Ginoo mga igsoon, mulimpyo ni nato. Matud pang Kristo, murag John chapter 15 manting ito, katong pag-ingon niya, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Ngayon na siya, limpyuhan sa akong amahan ang mga sanga nga kusog mamunga aron mas mamunga og daghan. Iya ding gisumpay, kamo limpyo na tungod sa akong mga pulong. So kana mga pulong sa Ginoo mo limpyo na nato Pananglitan, maghuna-huna kag dautan sa imong bana nga wa mo uli pagkagabi nya dili sad matawagan out of coverage area. Maghuna-huna kag dautan, unsa man ang imong kasing-kasing ana, limpyo o hugaw? Hugaw. Sige, paminawa ang pulong sa Ginoo. Moingon din ang pulong sa Ginoo nga ayaw pang hukom. Ana. O di na ka muhukom. O bitaw no. Ana. Sunod sad, kay unya mangutana man ka. Unya Lord, ug tinuod gyud nga nakasa. Kay buringog ra ba ginang banahan na. Di ra ba kay karon ra niya gibuhat. Ana, ningon din Ginoo, pasaylua og kapituan kapito. Pulong naman sa nas Ginoo. Bitaw Lord no, sa paglipay kung nangabit na to siya aron magamit nimo ang akong pasaylo. Di iniguli sa imong bana, dili na ka maghisgot din kagikan. Nya unsa man dayoy isultis Ginoo inigulis bana, kay lami man jud kayong damagan, lami kayong kupugan, may magyud kayong yaw-yawan. Maminaw na sa Ginoo, maingon na sa Ginoo nimo, pakad-a ang gigutom. Gutom kay ignaw. Yan, ditso man, waman mukaon, ditso mas kwarto kay kapoy. Ana, labad yang sakit yang lawas kay gipamaulan in taon. Ang sama sa giingon ni sa Ginoo, atiman na ang masakiton. Di ba? Nindot kayo, mo din siyang masahian. Kay masakiton man, nakit kung lawas.
Nya mosunod mo ana dili. Og dili hugaw imong kasing-kasing. Pero kung imo nasundon, malimpyo dayon. Wa na gyud problema, limpyo na kayo. Ang pulong sa Ginoo atong higugmaon. Mao na inighigugma nato sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo magpabilin kanato. Mao gihapon na sa John chapter 15 niingon gyapon si Kristo, pabilin kamo dinhi kanako. Magpabilin kamo kanako kung inyong tumanon ang akong mga pulong. Para bitaw nang manalitan ikaw imong bana o ikaw asawa or imo bang anak, kanang imong anak kung magtuman na sa imong pulong, magpabili na siya diha nimo. Magsupak-supak gani na, tan-aw nimo ana din agyud anak. Di ba? Imong itan-aw niya animal. Masinupakon, gahig-o. Mo na imong isulti, nawa na ang iyang pagkaanak. Pero kung tumanon gani niya ang tanan ginimong sugo, ang tanan nimong pulong, isip ginikanan, magsigi jud kag ingon ako ng anak, si Inday na, si Dudong na. Kakuha mo? Hilingi ay mong tupad. Yung na nagpabilin ka diya sa Ginoo. Kada na to supak sa pulong sa Ginoo, wagtang gid Ginoo na to. Mawagtang. Kada na to supak. Muna karon ang Ginoo, murag nawa nas kalibutan, pero naagod siya, pero mura siyag nawa, nganuman, ang mga tao karon masinupako na kaisa sugo sa Ginoo. Nya unsa may nipuli nato, kasubo, kagubot, kamatay, o kining krisis, problema. Diri sa atong ebanghelyo sa unang bahin, nireklamo ang mga tao, nganong sige man ming puasa, nya kanang imong mga tinun-an wa man magpuasa pasabot way kaguol, way kahingawa, relax ra. Kami gasigi migluhod, wa mi kaon, gabulibod mi og abo sa among ulo, naglingkod mig sako. Ang tubag ni Kristo ingon siya, inyo deng papuasahon ang mga dinapit kung naa pa ang pamanhunon. Di ba? Kung magpabilin ta diha sa Ginoo, ang atong masinati, God's abundance, God's presence, God's happiness, God's peace, God's prosperity, God's unity, na pagyoy God's satisfaction. Mo ning atong gitawag og DOPS, divine unity, prosperity, and satisfaction, na atong gibaligya nga slot para sa atong project. Di ba? Mailhan mo na nimo kung nagpabilin tas Ginoo, ngano man sige gid nag-develop atong kinabuhi. So ang ato karong parokya 9 years. 9 years na. Sa inyong paminaw kining atong parokya nagpabilin sa Ginoo o wa? Nagpabilin, mao ning ni-develop siya. Nya gusto pa mong magpabilin pa niyo di na? Gusto dili? Oh, sige pa. Karon daghan na kay mga simbahan sa tibuok kalibutan, ng mga dagko kay simbahan sa una, karon nangasira na ang uban. Ang uban gipang-convert na og mga museum, gi-convert na kuno og mga malls. Aw kana bang murag mga stalls ba nga nanay mga tindahan, gani ang uban anay mga KTV bars kay nahimo namang commercial area kay wa na may nagdaang mga pare, kay wa naman sad sila magpabilin sa Ginoo. Na nasaroy daghang mga congregations nga nangasira na ang ilang mga houses, gimerge na lang sila sa ubang mga houses kay mga tiguang ng ilang mga religious persons dito, wa nay bukasyon kuno ang ilang relihiyon. Ngano man sayon ra kay natubagon, wa na sila magpabilin diha sa Ginoo. Nya kon gusto pa ta nga magpabilin diha sa Ginoo, napatay 10 years hangtod moabot pagitag daghang katuigan, sige lang gid mo palit og slot. Samtang ni apa ko dinhi, sige kog baligyag slot. Og kanang pagpalit og slot, mao nay timaan nga kita nagpabilin diha sa Ginoo. Ngano man nakighiusa kita sa simbahan, sa parokya. Bisag asa pa ka, muna nining ato karong Triduo Mas, hinumduman nato ang mga tao nga nakakontribute niining maong parokya. Gikan kaniadto hangtod karon ang buhi pa og ang nangamatay.
Kita sa dinhi sa atong parokya, pasalamat pud ta ninyong tanan nga mga parishioners, territorial o online parishioners. Kitang tanan nga nitampo dinhi sa ginagmay o dinagko nga donations pinaagi sa pagpalit og slots. Congratulations kay daghan kita grasya punon tas Ginoo. Munang wa gi na malit og slot dinhi nga kinasing-kasing nga naggumbol nga nagsigig mahay sa Ginoo. Naapagoy ni palit na tog slot nga wap ay sakit. Pag humagpalit og slot na stage 4 cancer, pero malipayon lang yapon siya nga naghuwat sa iyang kamatayon. Nga naman kay siguro siya nga dawaton siya sa Ginoo didto kay nipalit siya og slot. Kanindot ana no? Oh. So salamat gyud kaayo sa Ginoo niini. Ang atong pabilin diha sa Ginoo nagpasabot ang atong gugma sa katilingban, ang atong gugma sa simbahan. Busa karon atong himuon ang atong pagpadayag niining maong gugma. Manindog ta.